Oke guys, ini after tattoo. Oke, kita sterilkan, kita bersihkan guys. Sudah ditato. Oke guys, mantap guys. Wow, ini di tangan tato perdananya guys. Begitu guys. Oke, mantap. Wow, after tato di dada. Begitu guys, kita bersihkan. Set konsep Demei Samurai di dada. Begitu guys. Ini baru shading wajahnya guys. Begitu. Wow, mantap guys. Salam Jamburi Tato Art.